ku vonakele nkuna vuhlamberi yi karhi njekisana ku karhi ku exchangeaniwa marito na Gavaza Sisinyane karhi ku vulavuriwa hi timali man mara andhaka nkarhi twe Mr Nkuna vuhlamberi yi vulavula hi Gavaza ku a tivita yena tele Red Room lava nga teka khoti mali letiwa xana yi nga va yi vulavula ntiyiso phela na vona ti lifestyle ta vayisa lava ngo ti influencers ta ka Gaza phela ti hindlela yin'wana va yisa lava va tikomba va ri na mali antiku va nga vu feka lifestyle or kanjhani va tikomba onge va na mali va dressa nice loko mo langutisa pictures ta vona ta khale a va pauluking va tshava brima man yes mara mi langutisa ta sweswi ma swi vona n'wina ku swi le malini switsa swi nga swi kuma ku mali leyo tala swi ka swi nga tirhi hala mkulungwana hala tile ku vuyeni swinene yin'wana question hi leyi xana loko munhu o va a khendlile a nga vula ku i khendlini loko o va ku ri a Red Room wa ku tiva a nga vula ku wa ku tiva Red Room hi nge ze hi nghena ka mhaka yo tala hi nge ze hi nghena ngopfu ka mhaka yo fana leyi mara a Red Room hi ku tivise hi loko the late Twanano Marachi kusala kwalano la nga veduma ku na Red Room ka Gaza no well hi le video ya Mr Nkuna yi karhi exchange na marito na Gavaza Sisinyane lego ni teka tifoni ni ti transferele mi ta tisa mi ti puta vusiwana ivi vanhu va mi pfuna loko mi heta mi ta hi khesa mi ku la ku mi khesa ku na un'wana le ku pfempeni ka ngati mbilwini hi mhaka ya sweswo hi khesa a mi fane mi titsongahata mi dye vanhu mali leyi mi nga nyikiwa yona n'wina ya fika 50,000 mi nga ze mi nghenelela mali leyi mi nga nyikiwa 50,000 mina mbonisa sweswi sweswiwani mi ta hi chuhiseta mi ndlanga ku hi ta mi gwaja hi lo mi pfuna ni te ku ni ta chuhiseta le i panele ni ta ze ni ku nyele Gavaza ni ta ze ni ku nyela i nyanga ri na nchumu hi ku pfuna hi mali u tlhe u tata yimisa tindleve la nhloko yako ti va ta weta ku ya khendla a Red Room a ni khendlangi me mi nga ni toloveli ti va ta ku ya khendla Red Room swayi Nkuna mi twa ku timhaka ta van'wana ti va ta ku ya khendla a Red Room mina mali ku ri ke ni mo khendla Nkuna Gavaza nga ni pfurisi nomo wa swi tiva ku i ni delerini a hanguluxa statement xa mina a nga ni toloveli a ni yangi Red Room me ni ya khendla ni le i niku ya mehe niku ya ku haxa i niku ya mina niku ya ku entertainer i niku ya mina a ni khendlanga a ni se tshama ni ya Red Room mehe na nyoka ni hava va nga twi ku khendla va la ta ni tolovela mehe Nkuna a nga ni claimeli Gavaza a nga ni claimeli na siku na rin'we a nga ni claimeli na siku na rin'we futhi a nga ni toloveli mehe Nkuna you are doing and thapi ya yena na ti-feelings ta yini hava ningiseli a nga ni toloveli you are doing certain ene leswi va nga swi pulana swilo leswi va nga swi pulana swi nge tirhi na n'wi twa ene i lo rhumiwa se a tlherisi nhlamulo ku mehe a ni se tshama ni khendla ma ni se tshama ni ya Red Room Nkuna ene a ni chavi nchumu loyi a nga na problem a twa ku nga ku wa vilela sweswi ni le ka malamulele namuka mindzuku a teka mugongoma mi ta ni kuma ni ri kona kwale zozweni ni ya ku yi beleleni i ta kuma ni ri kwale zozweni ma ni chavi nchumu loko munhu a ta ni tekela advantage a ni nyanyukelela ka social media a byela ku wa ni embarrass I'm not fear anything a ti ta khoma ni mavoko na nga za rhamba tsima a ti khoma na hi mavoko mena hi tlondana so a nga ni toloveli Gavaza a ni se tshama ni ya ku khendleni Red Room me va tlemela vanhu la ka social media va rindzeka timovha ta ku pfuna na sunroof va ni nga ku i mali yo tirha ku ri ke ni mali yo khendla va nga ta ni tolovela va nga ni vulavurisi me a ni se tshama ni ya Red Room yes i right a ni na nchumu because a ni khendlangi awusangiboni yini woza yimi lo kungabaleki